Mubiashara kuma Igembe Kabuitu Moses Lichoro augite gikundi kiria giatumirwo kwinyangia gutonga bwawe nikimwatite gutonya mundene na nja yawe kenda kumicokaniria. Lichoro nandi na kuromba thirikari gukurukira minister karia bwandene no bangane bwa thirikari Professor Kithure Kindiki kumwikira wirane bwa kumukaria kuthungira kwawe nende kithite kinya koti kuthingatira uma kenda ona kioto kia waki wa kuri antu bantere ubari na kinya michinka na nibakumutumira imakania. Iyana na nja ya mubiashara na murimi wa Miramos Lichoro bojuri twini kithikiro gikinene ikwagia gikaro nyuma ya into biao birio nyomba cia kumama manduka na bingi bila byenyangirwe ni antu bare babaithukirire kwao Kabuitu Igembe Central na mwankana ndi bare athira kinya utiukaria thirikari rabekira tonturua ana bakwina manja kwao Kabuitu ibaraithukiri ni gikundi kiguciita 7 Brothers na kiri na bunduki gikundi gikurutha kinya muthenya kwendia ugua gitigukira thirikari duare neka tucokete aringi kumenyetha thirikari hati into bieto bia benyangiro ni wakora amba bakomenyekana bakuliuka na bunduki ntuku chionthe baicho antu nikyo tukwenda kuwa mwankari wetu turona aki no ntu antu barabonde bari 7 Brothers barabaito bake antu muma kenda benga timu ira etekungana bono ntu amerengwa kisiasa niyo tukoromba thirikari mba kuingilia niyo ntu itotare president wetu William Ruto kenda bakuingilia kenda amba kutoa security sheria iriwa mtu awe security na family yake nto biawe lakini tukuona kuri mwankatha hiyo te security mtu akuona mtu arende ya murengo yo baita kumenga mushiyo nikyo kuromba thirikari orware rais wetu William Ruto amba kuingilia mantu ya kenda family ombo choka kenda family yako ombo choka mushiyo nara miunda twere bibo kuona aita itoseto cha miunda bibo kuona ani agreement toka matete cha miunda batorere antu batu miunda otemo ene miunda agorona batu ro tuendelee miunda ni antu bange bibangete group kateos baibangete na bundoki cio cia kuthilo nkotu kuyanto miunda yo ya njusi kwe family yako nari na Kabuitu muntu omwe o Kabuitu na to na bundoki na muthenya ate ne kiona wa na askari ba Kabuitu ibare o na batombera mukamata na license. Thirikari yetu ni fuatilia manto ya nonto ni manto yetete na mbere tukiripoti na thirikari yetu rani kuthiata neta thiata nonto thai kwina antu bawite nya bunduki muthenya onde ire Kabuitu ni antu bambere sai ni antu mwanja nde kuria bambere ankathama baraithia kokwa tona kanda cia programu akuru na twana batu abatemba ka mirae kwa anyumba ka kuikajire no bunda ndi waka na baraura nyang'ombe kwa yario na iromba riao ni ririkire thirikari gukurukira minister ukaria Kithure Kindiki na inspector wa polisi Japhet Koome andikite barua ku mwanka ofisi na Kindiki wewe na tuko 14 itu andikite kire inspector general Koome na deputy yoke lakini totona matunda nonto ote barua yote ya choka hiyo tukoromba Kindiki kwa nini itaraka nivyo no mmero mwensetu lakini tukoona antu wetu kama kuangamiswa baatu family yetu ngamisetwe inteto bikaiyo bio bikathira na i family na antu na bunduki na bateko watwa na iwo government security mweshimwa Kindiki kada bakathira no reguo itokoro ambapo bakuingilia atu bana bunduki chomba koyo kuno ndite na license kenda tomba kona haki no tote ninkage family yetu yangamisetwe i family mwanya bamo bare aba bangamisetwe bakengomechie na bange bate no ntobokira security. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Igembe, Kaunti ya Meru.